Twongeye kubaramutsa abandi tubirizaho bakunzi bandi Iwacu TV, wantu turabasuhuje inshuti zituye muri Canada, Amerika, Afurika yose ku bumwe, mwe muhora mudukurikirana uko bukeye n'uko bwije. Uyu munsi wa none turi kubagezaho amakuru avugwa mu misozi miremire y'Umurenge, turahera ku Ndondo tumanuke Minembwe, turakubita no kuri Point Zero, nyuma tuze kurangiriza n'ubundi muri Uvira. Wewe usanzwe ubana natwe ariko ukaba utarakora subscribe, turagusaba ko wabasha kuyikora, ndetse nawe ubanye natwe irya mbere turagusaba kuba wayikora. Muri kumwe muri studio na Master Fred, kandi turabibutsa ko mwari musanzwe mutumenyereye muri studio za Master TV 1, ariko ubu tukaba twarahinduye tukaba turi kuri Ndi Iwacu TV. Ubwo amakuru uyu munsi wa none tariki 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025, turaza kuyahera mu bice bizwi nko ku Ndondo, aho ni mu misozi miremire y'Umurenge, ku Ndondo za Uvira. Bagaragaye mu gace ka Mitamba, ubwo bahuye na bamwe mu baturage, aho ni tariki 12 bo mu bwoko bw'Abanyamurenge, babanyaga ibyabo birimo amatelefone, inkweto, amafaranga ndetse n'ibindi byinshi bari bafite, bagerekaho no kubakubita cyane. Kuri uyu wa 13 nahari ejo hashize, bakomeje kwegera imihana ituwemo n'Abanyamurenge ahazwi nko ku Muramza. Ni mu gihe bivugwa ko bavuye aho bari barashinze ibirindiro byabo za Mitamba, Kashoka, Bibangwa, byimurirwa ahazwi nko kuri Gongwa. Biravugwa n'ubundi ko gahunda zabo zitaramenyekana, ariko uko bigaragara n'ubundi ni ugusenyera Abanyamurenge ndetse no kubanyaga ibyabo. Icyo tubamenyesha gusa ni uko Amadubu akorera muri ibi bice by'Indondo ari maso, atazigera yemera na rimwe ko Adoyi abategeka nk'uko yishakiye cyangwa se abangaza, kuko General Makanika yasize bivuze ko batazemera kugenerwa uko babaho n'abazalendo, ahubwo ubuzima bwabo bonyine nibo bakwiriye kubwimenyera. Indondo akaba ari uko bimeze. Andi makuru n'ubundi avugwa ni uko hariho batayo y'abasirikare b'Abarundi n'iya FARDC zari ku Mugeti, zabashe kuhava uyu munsi wa none zimanuka mu Bijombo. Ni ukuvuga ngo batayo zibiri zagiye mu Bijombo, aho ngaho hakaba hasigaye izindi batayo zibiri naho n'ubundi zaraye zirenze zivuye mu mujyi wa Uvira. Reka twibutsa abadukurikiye ko andi makuru twabagejeho ubushize ko twababwiye ko hari ingabo z'Abarundi zari Bijombo ndetse na FARDC, batayo zibiri zikaba nazo zimutse zakutse zagiye muco hagati aho bita za Mikarati. Abandi bavuga ko bamwe bageze za Mikarati, abandi bagasanga abandi bari za Gitasha ndetse na Kigazura. Andi makuru n'ubundi avugwa muri ibi bice bya Minembwe nuko Minembwe isa nkaho irekerejwe, umwanzi yamaze guturuka hirya no hino, kuko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga guhera ku itariki 12 na 13, nibwo bavuze ko abasirikare benshi b'Abarundi bazamutse bavuye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bagenda bashuka n'izindi batayo nyinshi zavuye mu mujyi wa Uvira, bazamuka baja mu misozi miremire y'Umurenge. Ibi birindiro bazamutse baza gushinga ibirindiro byabo bikomeye aho bita kuri Mugera cyangwa se kuri Mukera nk'uko Ababembe bagenza kubivuga. Ibyo birindiro ngo bikaba hariho etat major, hakaba hariho brigade ya FARDC ndetse na brigade y'abasirikare b'Abarundi. Akaba ari ibirindiro bikomeye cyane, ariho hari abajenerale b'ibyo bihugu bibiri tuvuze, umujenerale w'Uburundi ndetse n'umujenerale wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abo akaba ari bashaje na operasiyo igiye kubera mu misozi miremire y'Umurenge. Gusa nko tubikesha abaturage batuye muri kano gace, bavuga ko abano banzi cyangwa se abasirikare b'Abarundi hamwe na FARDC bamaze kurenga, bigabuyemo ibice bibiri, bamwe berekeza ya za Rugezi, aho ngo bafite gutera baturutse muri za Rugezi, ndetse ngo abandi bakazunguruka mukazatera baturutse za Rumba. Abo n'ubundi bakaba bagiye basanga andi mabatayo yabo menshi yaramaziyo igihe ahangana na Twirwaneho. Andi makuru n'ubundi nuko ikindi gitero cazamutse kirenga kuri zero uyu munsi tariki 14 mu rukerera, nibwo babashe kurenga harijya kuri Point Zero. Reka tubibutse ko Point Zero bafite ibirindiro bikomeye cyane bihuje n'ubundi
bihuje iyi mitwe y'Uburundi ndetse na FARDC. Gusa reka tubibutse ko nubwo bimeze gutyo, abarundi n'ubundi bafite ibindi birindiro aho bita za Gatana cangwe se aho ngaho ni hakurya ya za Ngezi, uba ureba za Mikenke kandi uba urangiza za Gitasha, bakagira ibindi birindiro Rwitsankuku, ariko winjira uja kuri point zero niho nabo bafite ibindi birindiro bikomeye cane. Rero iyo ramforo yazamutse ikaba ikeneye kureba uko bafatikanya n'abandi basanze bino bice ngo bakareba uko bagaba ibitero muri Minembwe, ndetse ngo bakaba bafite umugambi abari mu mikarati ko bazambuka Rwerera bagatera baturutse bagatera Mikenke, abandi nabo bagaturuka ngo za Marunde, abari za Kigazura ngo bagatera baturutse Marunde batera Mikenke, ngo abandi ngo bakazinuka nabo kuri point zero n'ubundi barengera muri Kayabo ya Rwitsankuku, abandi nabo bakaba bafite ngo gutera baturutse muri parike cangwe se iyo ubu basigaye bita parike abatuye Minembwe ariyo Mukoko, batera za Karongi na za Gakenke, abandi nabo bakaba bafite gutera Muriza ndetse binuka na za Rugezi, abandi nabo Mai Mai na FDLR ngo nibo bafite operation y'ishami cangwa se y'irembo rya Gahwera, abandi nabo bazamutse barimo cane biganjemwo abazalendo barimwo n'ingabo z'Uburundi twagiye tubabwira nabo ubu bari kwa Babengwa, nabo bakaba bafite ngo gutera za Gihuha, aho ngaho ni ukuvuga ngo bazotera ririya rembo ry'Irumba ndetse ngo na za Kivumu. Gusa reka tubibutse ko nubwo bimeze gutyo, Imana y'Umurenge iracari yayindi, twirwaneho iracari yayindi ntabwo yahindutse. Umwanzi si irya mbere atera amarembo yose, si n'irya kabiri, imyaka kiraba 9 batera amarembo yose uko bukeye n'uko bwije, ariko Imana kubwo gufatanya natwe twirwaneho bagasubiza ibitero byose inyuma. Rero nshuti bakunzi, n'ayo makuru twaba tubafitiye kuri uno munsi wa none, nimba uri musha muri studio zacu turagusaba ko wakora subscribe. Mwari kumwe na Master Fred.